Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ke insizwa ke de baphansi kwanongoma ke uphakela umthakathi njengoba eseveza ukuthi-ke impilo yakhe-ke isisengcupheni-ke emva kuba-ke ethelwe ukusatshiswa-ke abantu bokufika abakuleli-ke ngongomthetho. Kanti-ke ingane zethu impela ubesecela-ke usiza-ke kumacapula kusale-ke ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke athole wona-ke ama-security. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngene channel iyake wenza okulungile uciphize usubscribe nayo notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana ke insizwa ke daba phansi kwanongoma uphakela umthakathi njengoba-ke esephumele kubala-ke veza ukuthi-ke usathola ukusatshiswa kunzima kabi-ke abantu-ke abasuka ngaphandle-ke abakuleli-ke ngokungemthetho njengoba-ke impela-ke besongela yona-ke impilo yakhe-ke. Kanti-ke wengane zawethu impela uphala umthakathi ubesecela usiza komacapula kusale ukuthi bamtholele-ke ama-bodyguard-ke azokwazi ukwamqapha ngenkathi-ke isalwisana-ke nabantu-ke abokufika-ke abakuleli-ke ngokungemthetho njengoba-ke ikhala ngokuthi-ke labantu-ke bathatha-ke imisebenzi-ke abantu balana-ke eSouth Africa njengoba-ke bevuleke iziphaza shop kuyo yonke-ke indawo baphinde-ke bagcwale-ke amadolobhi. Kanti-ke wengane zethu impela kuphinde waveza ukuthi-ke bona-ke labantu bokufika bagcine njengokuvula-ke iziphaza shop nokuthatha-ke imisebenzi-ke abantu bala eSouth Africa kodwa-ke baphinde-ke badayise-ke iziyobisi-ke bedayisela-ke ezona-ke izingane-ke zethu. Hayi-ke wengane zethu impela kushiwo njalo phana ukuphela umthakathi-ke eveza-ke eyokusatshisa-ke ibona-ke abantu-ke bokufika-ke bengenawo-ke amaphepha-ke ekhuza phana-ke ecela-ke usizo-ke kubona-ke umacapula kusala ukuthi-ke mangabe ingathola nje ama-bodyguard ngoba cha impela njengoba iseyiqalile-ke le mpilo lena lutho ukuhlehlela emuva uthi-ke impela-ke isifiso sakhe ukuthi-ke ugcine-ke i-South Africa-ke ihlanzekile futhi-ke izingane-ke lezi-ke zingadayiselwa-ke iziyobisi futhi-ke kubulawe-ke nalo ikusasa-ke lezi ngane-ke zethu. Hayi-ke wengane zawethu impela kushiwo njalo phana kuphakela umthakathi thina-ke siMbuso MTV bafethu sithi nje ake sifinqe la kodwa idibana kuyona ividiyo elandelayo.